Mwethukisya wa Kameme Kathiani FM neta wa Father Stephen Kaumbulu Muthembi wa Diocese ya Masaku ngithukuma parish wa Muthethene na ninguthocha wa chuma uyu wa keli wa Lent kabinda kala twende na kwilila na isitu kulea thabu na otau kumusyokea mwai na nikana tumuthaithe amemwai likana wendo waku na usio waku ati na tene ndukaekea maitha maitu matukilie vinya ona imwe wenga imombi mwatwangi twoboasie ila twithinani kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu mumo amwe wite Yesu Kristo na wendo wanga ina mwamba wa mutheu nisithi wenenyu inywonthe ana yani kana twithiwe twailu kumuthaitha mwai tumukulia na nikana atueke mavitio maitu nikumbulela Ngai mwana utonyi wonthe atwiwiete atubete thabu situ na itongoesya kuvika thayuni utathela tuvoye wenga ine watu athie tumwithukisye mwana waku ikia uvo waku musio ilekoni situ nikana atumanye maundu ala masio ma thayuni twiva nthi na muminukilioni tuone ukumio waku etune twivoya au kondola Yesu Kristo mwai waitu uone wa mwana wakwa mwendwa ulanendeagwa niwe mwithukisya umunthi chuma cha keli cha Lent masomo maitu metuthuthia yulu wa kwisiulia kana kwije aliula masomo metuthocha tuthukume vamwe na beba mutheu kwaliula na kweuvya mathayo maitu na kwakania nzia cia andu ala angi na umui wa mumo wa mwai kwaliuka kwa mvuano wa Yesu kimani ni ulikanio wa nzia ya ngelanio ila itwelekela cia uthayo ukoni na thayo utekathela isomo ni ambe wiwi utemetho wa Balamu ni wa mutwikithisie munyanya munene wa Ngai na atwika ithe witu wa mwikio Avulamu ai muthi utai na mwana indi yiko yake ya kutia nthi yake na kuthi nthi ya kuasa wenine ni ya mwendeisie Ngai muno kutia musii mbai na nthi ya mundu ti kindu kila isi kwika Avulamu ni watia nyanya nthi yake ya kusyawa kithio umundu na wikwatio wake baanthi ukumba wake waumania na mwikio wake mulumu kwa Ngai nundu wa wiwi ni watwikie ithe wa andu onthe ala maikia Ngai
nituthuthua tumututie ithe uu witu wa mwikio kwa kwika kwenda kwa Ngai tuteumakulya makulyo kana kwatia mesilia na mawendi maitu. Ona Ngai amunenga Avalamu mwana ni wamukulilia muthembe uu mwana. Ngai atukulasya tutie mwikalo wa thabu na twilika ibindani ya melilo waliulo wa thayu na kuuvya miendele ya itu nikana tumwiyumesye kwa wendo. Isomoni ya keli Mutume Paulo etuelesya maisha ma Lent, yani waliulo wa ngoo waguo. Nitwaile kumisya mathina na kutabania uvo museo tutena nthoni tuimutungia Ngai muvea kwondu wa kutwita twikale thayu wa utheu wa ngoo wiwi na mwikio. Tumisye mathina kwondu uvo museo kwiana na utonyula tunengetwe ni Ngai. Ngai atwitite kwa tei na mumo wake ti kwondu wa meko maitu. Mumo wa Ngai niguo utukusasya tumwatie Yesu nikana twibikia ula thayu utakathela watubuganisye. Uvone museo nikana kiimani cha mithata nivonekie wonanio wa usenyo. Yesu ni wametie Petelo, Yakobo na Yohana na mambata kiimani yulu makusiye undumbo wa thayu wa theu ukethiwa wili usumbini wa ukumya na utanu. Athukumi ma Ngai utianio ni mukuu Mose na Elia nimonekie vamwe na Yesu. Mose aungamie miao ya Ngai nake Elia aunje kwondu wa wathani wa Ngai. Kwa andu ma ibindani ya tene kwambata kiimani kwa Yesu na atume make wai wonanio wa mea ma thayu kwambata mboyani. Uu niguo wonanio ula mutheu wa Ngai kwa andu make. Petelo wonia avika utheune ula twathiwe na amukulya mwiai make vandu va kwikala nikana mekala ukumyoni usu tene na tene. Kwa uo Petelo ai mukue ni mesilia ma wendo mutheu wa Ngai. Itue theu ila ni nzia ila kuma utianio ni mukuu Ngai waumilila andu nayo niyonekie na wasiani wewikie. Uu niwe mwana wakwa mwendwa ula nendeaw'a niwe mwithukisye. Ii ni ivinda ya kwigua na kwika. Mutumia Avalamu niwe ewie wasya wa Ngai na akwata nzia. Ona kau ena miaka 75 niwe enyivisye na eka wendi wa Ngai nikana atuvundisye kana ukuu witu ndutusiia kumwithukisya Ngai na kwika kwenda kwake. Yesu ai mwiwi kwa ithe wake na ivindani ya kualiuka kwa muvwano wake Ngai ni wamwikiie vinya eanisye muvango wa kuovosya andu kwa kuthina kukua na kuthayuka. Keli, Yesu ni wavundisye amanyiwa make ma vakuvi kana we ni Ngai na ti mwavosya wa kisiasa tondu mesilasya. Katatu, uvuanio wa usenyo ni walulumiilie mwikio na wikwatio wa atume na wa mathuthia kumisya kuthinua na kuwa wa kwa mwiai. Vinya witu umuthi ni sakramendi ya Ekaristi. Andu manyiviwa ni mbinyu mutwanoni wa kena Yesu ni waliulile kiwu cha twika mbinyu. Misani mukate na ndivai ni aliuka aguo kutwika mwina nthakame ya Yesu Kristo. Kwaliuka kwa muvwano wa Yesu yaiyiko ya kululumilia amanyiwa ivinda ya motato. Kila misa ni kitina cha vinya wa thayu ula waliula ngoo situ na kweuvya mathayu maitu. Yesu nwaliula muvwano wake na kwivitha anduni ala angi tutumie metho maitu ma mwikio kumwona Yesu ula wi anduni ala mekuthina. Kila sakramendi ni aliula muvwano witu uvatithia ututusaa syana sya Ngai na atie wa maitune. Kivaimala kitutusaa makalu maveva mutheu. Umbulo wa mathabu maitu ututunga nziani ya ulungalu kwa kuvosya thayu na miia itu. Uthembi ututusaa Kristo ungi na mutwano nututheasya nayo Ekaristi ituthia tuvyanane na Kristo mwene. Tumwikwatie Ngai kila ivinda tuvoye na kutia kuya twithiwe na vinya wa thayu na tuimalilikana
alama tena kindu chako ya. Somo ya mbee umwambililyo kilingu che 12 mswa wa mbee kutuka wa 4. Muya ingaini wanenia na Avalamu amwia ati umautie andu ma uko waku, andu ma musi waku na andu ma nyumba ya ithe waku, na uithi nthilanye ni kuonya ngakunenga nziawa mbingi na ikatwika mbai nene, ngakuathima na ngikutwikithia mundu wi nguma, nikana withiwe wi wathima kwa andu alangi. Ngathima ala mekuathima, indi ngagumania ala mekuumania, na kwesila kwaku ngathima andu ma mbai sionthe iulu wa nthi. Kwoou Avalamu ni waendie kwianana na undu umwe Ngai wamwite, na Loto aendanya nake. Avalamu aina ukuu wa miaka 75 ila waumie Harani. Neto ya Ngai. Kiti kise cho munthi mukasungia atau amemwei wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata cia nthini waku. Amemwei wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata cia nthini waku. Amemwei wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata cia nthini waku. Amemwei wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata cia nthini waku. Amemwiha wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata cia nthini waku. Nake ni wendete ulungalu na usili wakati thiuswite useo wi wendo wa mwiai. Sio wake wiwe ndo kupono cha thayu wokikuni kumekalia thayu kwiyu. Telete mwiha niwe mtethia waitu na ngayaitu. Amemwiai wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata cia nthini waku. Twikwata cia nthini waku.
Somo ya keli, barua wa keli wa Paulo kwa Timotheo, kilungu cha mbe muso wa 8 kubika wa 10. Kwa unduke wendoni kutabania uvo yulu wa mwiai wa itu. Kana wendoni nundu wa kwanyeula no veto yela nundu wa mwiai. Ndi umeasia mathina kuondu wa uvo musio kuyana na unutoni ula unengetwe ni Ngai. Ni watu ovo isie na atuita twithiwe andu make. Ni kwithiwa bayundu musio twikite indi ni kumana na kwelelo na mumo wake mwene atunengie mumo usu kwisila kwa Kristo Yesu ibindani yana kutene indi yumumo usu nubwanitwe kwito kwisila kuka kwa mutangi waitu Yesu Kristo weni ni wanangie utoni wake kuu na kwisila uvoni museo abwania tayuta zela tito ya Ngai. Wasiani wewikie kuma ituni uchasya. Huu niwe mwana wakwa mwendwa. Ula nendeagwe niwe mwithukiisye hii. Mwiai niethe nenyu. Wende ovo museo wa mwitu Yesu Kristo tondu andikitwe ni Mathayo. Ni Mathayo kilungu cha 17 muthia wa mbe kubika wa 9 kwaliuka kwa mugwano wa Yesu. Itina wa matuko 6 Yesu ni waendie na Petelo, Yakobo na Yohana mwana anya wa Yakobo kiimani kitulu bandu meoka. Meba umugwano wa Yesu ni waliukile mamusyaisye. Uthio wake ni watisie tasua na nguo syake sie ubaku sya kenga. Nibo indi Eliya na Mose maumelile bau na amanyigwa asu atatu mamona mainena na Yesu. Petelo ni weye Yesu ati mwiai ni undu ucio kwitu ithie kwithiwa twiva eka twake tusumba twatu kamwe kaku kangi ka Mose na kangi ka Eliya. Petelo aende kunena etuya iye ukuo niyesile iulu woya mabwika onthe na wasya wewika umete etune yuo kwasya ati uo niwe mwana wakwa mwendwa ulanendeagwe niwe mwithukisye. Ila amanyigwa amewie wasya usu nimatelemile muno mabaluka nthi na ivu. Yesu ni waendie balamai na makita aime ati ukilaiye kaikukia ila mokililie metho mayao na mundu ungi bau ate Yesu na amanyigwa asu matheete kuma kiimani ni wameaiye ame ati muikatabye mundu ona umwe yulu wawoni usu mwona kubika ilanye mwana wa mundu ni thayuka kuma kwaku ubo museo wa mwiai. Somo ya mbe umwambililyo kilungu cha 12 mswa wa mbe kupika wa 4. Mwiai Ngai ni wanenie na Balaamu amwia ati umautie andu ma uko waku, andu ma musi waku na andu ma nyumba ya ithe waku na uithi nthilanye ni kuonya ngakunenga nziawa mbingi na ikatwika mbai nene ngakuathima na ngikutwikithia mundu wi nguma nikana withiwe wi wathima kwa andu alangi ngathima ala mekuathima indi ngagumania ala mekuumania na kwesila kwaku ngathima andu ma mbai sionthe yulu wa nthi. Kwoou Balaamu ni waendie kwianana na undu mwiai Ngai wamwite na Loto aendanya nake. Balaamu aina ukuu wa miaka 75 ila waumie Halani. Neto ya Ngai. Kiti kise cho munde mukasungia atao. Ame mwiai wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata sya nthini waku. Ame mwiai wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata sya nthini waku. Ame mwiai wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata sya nthini waku. Ame mwiai wendo waku withiwe yulu waitu otondu twikwata sya nthini waku. Ame mwiai wendo waku withiwe yulu waitu
twatasya twikwatasya nthini waku. Ndeto ya mwiai ni yakwa, na wia wake wonthe utethanawa na kithito, nake ni wendete ulungalu na usili wakati, thiusuite useo wi wendo wa mwiai. Mwiainukete alama mukia, alamekwata usio wake wiwe ndo kupono cha thayu wokikuni, umekalia thayu kwiyu. Ngosi tusietelete mwiai, niwe mtethya waitu na ngayaitu. Ame mwiai wendo wakwithiwe yulu waitu, otondu twikwatasya nthini waku. Wendo wakwithiwe yulu waitu, otondu twikwatasya nthini waku. Somo ya keli, valua wa keli wa Paulo kwa Timotheo, kilungu cha mbe muso wa 8 kuvika wa 10. Kwa unduke wenzoni kutavania uvo yulu wa mwiai waitu, kana wiwe nthoni nundu wa kwanyeula novetwe yela nundu wa mwiai. Indi umiasya mathina kuondu wa uvo musio kuyana na utoni ula unengetwe ni Ngai. Ni watu ovoisie na atwita twithiwe andu make. Ni kwithiwa vayundu musio twikite, indi ni kumana na kwilelo na mumo wake mwene. Atunengie mumo usu kwisila kwa Kristo Yesu ivindani yana kutene. Indi yu mumo usu nubwanitwe kwitu kwisila kuka kwa mutangi waitu Yesu Kristo. We ni wanangie utoni wake kuu na kwisila uvoni museo abuania thayu tathela. Tito ya Ngai. Wasya ni wewikie kuma ituni uchasya, uu niwe mwana wakwa mwendwa, ula nendeagwe niwe mwithukiisye ii. Mwiai niyethe nenyu wendeo uvo musio wa mwitu Yesu Kristo tondu wandikitwe ni Mathayo. Ni Mathayo kilungu cha 17 muthia wa mbee kuvika wa 9 kwaliuka kwa mubwano wa Yesu. Itina wa matuku 6 Yesu ni waendie na Petelo, Yakobo na Yohana mwana anya
wa Yakobo kiimani kitulu bandu meoka meba umubwana wa Yesu ni waliukile mamusyaisye uthio wake ni watisie tasua na ngua syake sie ubakuo syakenga nibo indi Eliya na Mose maumelile bau na amanyiwa asu atatu mamona mainena na Yesu. Petelo ni weye Yesu ati mwai ni undu ucio kwitu ithie kwithiwa twiva eka twake tusumba twatu kamwe kaku kangi ka Mose na kangi ka Eliya. Petelo aende kunena etuya iye ukuo niyesiile iulu woya mabwika onthe na wasya wewika umete etune yiu kwasya ati uo niwe mwana wakwa mwendwa ulanendeewe niwe mwithukisye. Ila amanyiwa mewie wasya usu nimatelemile muno mabaluka nthi na ivu. Yesu ni waendie bala mai na makita aime ati ukilaiye kaikukia ila mookililie metho mayao na mundu ungi bau ate Yesu na amanyiwa asu matheete kuma kiimani ni wameaiye amea ati muikatabye mundu ona umwe iulu wa woni usu mwona kubika ilanye mwana wa mundu ni thayuka kuma kwaku ubo museo wa mwiai. Tulikana nto sya Yesu asyabwa ina mukanengwa bingu seina mukabingwewa tuboye mwiai nitukuvoya utunenge vinya wa thayu tutonye kumaekea maitha maitu ala tumesi na ala tutamesi kumenda na kumavoyea otondu watumanyisye. Mwiai utwiwe mwiai utwithikisye tuboye mwiai nitukukulya utuisye mbua mbeaniu na thina ngetha nzio. Mwiai utwiwe tumukulie mwaitu mbikila malia aboye bamwe na itu ila tumukethia ngethi Maria use gracia omwe iyo sana yani syamboya sya thukumi maku kwondu wola Yesu Kristo mwiai waitu.
Uone wa mwana wakwa mwendwa ula nendeagua niwe mwithukiisie. Tuboye mweaini tugutungia mubea nundu wa kuosa sakramendi yaku ntheu ila ituranyithasia twi banthi kwithwa na ngwatanio ntheu ila ituranyithasia twi banthi kwithwa na ngwatanio na ala meitune. Twiboya au kwonda ula Yesu Kristo mweai waitu na mweai neethe nenyu Ngai mwene utonyua nthea musubia na imwathima wasitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu tuthi na muge tumuthukume Ngai uthaithi witu ni wathela tumutungie Ngai mubea.